ole thlirtu le ngai thlatu zong te in zavain chibai le vekule hei ni zan dar ni le achan ve khanin England le Norway te chuan in quarter final match ropui takin an khela Haaland che thalu tuklawatin che thatlo chana khanin teammate te mo pu te po kan oma om viawani du angin bola mutok lawatin voi khat phei ka chu teammate te khanin bol kha pe se Haaland khana pet goal mai theih ani chu tiang te chu boru akani ya England in ne na an changa true one in Bellingham che thakop maya player of the match man of the match sa an thang nge ya phu viawani England lamah status kan en chuanin kumin World Cup sang isom ni paruk trophy chu England ram lamah an hon mayanga ti ngai dan te po alo piang na sa atin England game a thathin khop maya a mu noma kein le Bellingham an sebon thina ni Bellingham ngat phei chu mi zote zinga star tu an nga viau anga viau po ti la kan soi sual pui tam om love ti chuanin hei tukin zing dar rukle achan ve khanin Argentina le Switzerland te chuan quarter final match san khela Argentina 3-1 in an chaka semi final England the three lion nen anin machon do na Messi chet cheli to kan lova golero chu athun lova ti chuanin tun truma kan video ron soi an ron react ber tur chu I saw speed chung chang hi ni alive na in low and chuanin in munga Argentina home jersey hani I saw speed khan ti chuanin kan video masalama te pok an lo tar lang to thina speed hi anin atran terama piang hi speed na atran to teram hi chu an tlazel mayani mo Portugal atrana Japan atrana an tlave ani Norway atrana an tlalea mo khatiang reng khan ya Brazil atrana an tlale ni speed atran ram ni hi a hupur om khop maya ti chuanin thule la aron nei le ta ngala speed hi anin engponi sela athule la te po kan ron tar langanga hey speed cars kan ti mai I saw speed an athen van duina hi tun World Cup hianin anasa ni te po in an ron soya tin World Cup kherlawa po atran ramte in khelawa en ve piang in tlap an ni mo an chaklong hal zela ni sutiang khop chom van duina hi akeng tel ve amaro zu tuk in zing khanin speed suanin Argentina jersey amaro chu Argentina kha an chak tatlat mayani speed cars kan ti mai speed athen van duina hi alo tak lo nge niya speed van duina hi Messi Magic khiani nangam le kan ti don nge Messi Magic in doi thiam pa lok na le ang chi po alo tu dai to Messi hianin tuna speed van duina alo tu dai le Messi Magic khichu alo chak do nge po ani mai the ani ang po ni sela tukin zing khan FIFA World Cup sang isom ni paru quarter final in khela khanin speed Anchhia World Cup ma chia liam tok emaw in khelaya che fu hlei theilo emaw an soi thin le chak theilo an soi thin chu defending champion Argentina chuan an ti tok Shrama Switzerland laka 3-1 in ne na changin semi final an lut ta ani speed Anchhia hi alo tak lo nge niya alo tak lo ti donila Anchhia kha om ve boxia engponi sela Argentina hianin an tu dai ti la kan soi sual pui tam om love engponi sela speed atran ram ni hi kan hupur tlanga Mizorama Portugal fans te England fans le friends France hoina and friends te pon an hupur tlanga ni chuwang chuanin speed atran ni hi chakom viau hri lo ani tun din huna chun ma se hei Argentina in kha Anchhia kha an ron ti top tlat mai na ti chuanin England le Norway in khela khan lut lokta ila England khan bulan ron tran thaviawa possession po an statistic en pon an sang viawani amaro chu anti dem dawa goal an thun hlei theilowa Norway lamin an ron thun masa munom khop maya engponi sela Bellingham che tha Bellingham in England chan him te po ti la kan soi sual pui tam om love England lamin sap an siama saka hi ngatinge 11 first 11 hi an chan tir thin lo
win gara chun ani tluka tha hi England hian an nei big chi alo ani tundin hmuna chaneng pawh ni sela speed a Anchhia titawptu voina Messi te game tlang pui hi kanan tar lang leng in kheltran rolin Argentina an chung nung zok nga la o minute som na laka Messi an corner a pe chu Alexis McAllister chuan moi takina tawluta o aizol bo ruak po jing karma ni se a thale view ani Argentina ma hruai na goal ani nga la ti chuan first half chungin Argentina hian in khel an thunun hle ani game kan en chuan kan hrevekanga Argentina khan an thunun view ani tin Switzerland lam hi tlemin an junior kan ti don nge an ngam lo do ni ina lang ve bokani ti chuan Switzerland an ron har thar ve le var tu thluk na tekha na 6 minutes somruk pasari na le sari ni na kan muwas kan hafa Swiss lamin an ron Norway thungani mo cholan ron mang thavio ani minute somruk pasari na dan en doyi chuan in goal thun nai vai taka tangin an sipur aron rule ta ani mo an sipur ka aron rula tin Switzerland game ka aron thave bokani ma se minute nga nu legas minute somsari pani na thil thleng ro pui taka oma Swiss striker embolo chuan in yellow card alo mu to nu in box hunga tluk der a video polar khamo kha chu atlu der ve ni mo simulation an tia prong chon awangin referee in yellow card dang apelea khathil ka varin a endik nuwa tlu der chiang takani ti fin fi in red card pek ani ta Switzerland chu mi somin mi som lek ni in an khel ta ani an striker berkha ti khanin atluk der awangin an hnot chuak ta sia an beidong rovia wani ti chuan extra time Julian Alvarez thilti theina aron langa minute za som pani na uana anin ne tok awangin extra time khel chun zomania Switzerland kha som chau ani to ti chuan Alvarez khanin goal aron thuna minute za som pani na Alvarez chuan moi main iet som ni panga hla atangin aron pet gola gol ropuia ron thuna Swiss keeper Gregor Kobel tan dan ngai na kha lawani munam khop mai tukin jing game le design game chati chuanin ne na nem he na ni turi minute za som ni plus 1 Switzerland lamin sipur tumin anron norvaka nung lam aruak ta le extra time kha hun kha atop ti to ni ti chuanin Thiago Almeida sut chu keeperina lo nam sona lo chang reng tu Lautaro Martinez suanin Argentina goal thumna thunin ne na annem heta ani Argentina hian he ne nai an chanta ka wang hianin an chanchin ro pui tak an siam chun zoma tuna World Cup ranking at top 4 Argentina England France le Spain te hi semi final an tlingtlang vek ani ni lai ni khel tur semi final Argentina hian England an ma chon don ta ani England han ma chon tur hianin Argentina tlar nung hi kan ring to kem tin Argentina ma chon turin England kan ring to kem khriat thiam har prediction hi kan channel lama pok anon siam to tura ngaila semi final atang hi chon loman thatok takte po na kan non ti tura ngaila tin England emo Argentina amo France emo khatiang fans kan omani chon France emo Spain fans kan omani chuan in prediction sponsor du kan omani chon description a hian number ka da miron bia ula mo indoor pool animo athonin chumi chuloman kan lo tumanga kan dor fakna ni pa formin amo kan engemo kan sum don na kan online shopping fak na ni pa formin inron ti du ni pun kanin hong rengani description na number a hianin call lovin WhatsApp message inron no chianga ti chon prediction kan siamanga nangma ni tan indoor tan te po thadon ani mo chuwang chuanin England le Argentina in khel tur hi unom turu dona chu mai pia lama chuanin hey France le Spain poi unom tak tur chu ani hrim mai ani Spain lampang hi an golden generation kan ti mai sang ni pariat le som pathumin Carvel Sergio Ramos te Pique te Iniesta Xavi Casillas te hun lai
ang David Villa te Torres te hun ang lai ang a tha kha chu an ni chi to lawa ma ro chu an ni chu Barca game rompo chuak thin an ni ya position an sang thina ground ball an uar thin bokani a mu nom viau tura kan ngaya tin France lampang po Mbappe aron cheturu boka golden boot don ngei po arin chauta Messi in goal atun lo ta ka chuan semi final chu mai phalchi hi ani don lo to hrim mai ani mu nom dona mi pa ka ni intivetan chuan le football ngai na meya pa in mo na no pang puitling putar pitar thlangin en nge chi ngai to ni kumli dana thil thlang ani ya chuwang chuanin mai hi ui viau to don ani mo en nge chi ani ti chuanin speed Anchhia speed cars kan ti mai chu Argentina in an ron ti top ta speed hian England jersey ron hak te atum le nga la boy thak chaudon khop mai nang engram nge tun semi final khel tur zinga hian engram fans nge ini vereng mo engram nge itran ti kha comment section lama ron tar lang ve ro le